Ek groet julle in die naam van Jesus Christus. Dit is die mooiste en lieflikste naam wat daar is. Deur hierdie naam het ons toestemming om met Vader te praat vanoggend. Vader, as die kind wil ek graag met u praat oor 'n saak waarmee baie van ons sukkel in ons wandeling. Met u ek vra Heilige Gees dat u asseblief die woord vir ons vanoggend sal breek dat ons dit kan verstaan. Vader, ons lewe elke dag soos arme mense. Soms sukkel ons so deur die dag. As ons eerlik met mekaar moet wees, is die probleem doodeenvoudig, maar net die volgende: ons het nie omdat ons nie bid of vra nie. En as ons vra, ontvang ons nie, want ons vra verkeerd. Kom ons lees wat die Bybel, die Nuwe Lewende Vertaling, se uitspraak hieroor is, vers 2. Julle wil dinge hê wat julle nie het nie, en pleeg dan moord om dit te kry. Julle is jaloers oor wat ander het, en as julle dit nie in die hande kan kry nie, veg en beklei julle om dit by hulle te vat. En eintlik is die rede hoekom julle nie het wat julle wil hê nie, die feit dat julle God nie daarvoor vra nie. Vers 3, en selfs wanneer julle vra, kry julle dit nie omdat julle motiewe verkeerd is, julle wil goed hê net om dit self te geniet. Die woord is baie duidelik oor die saak van arm wees. Kom ons breek hierdie 2 verse op om dit makliker te kan verstaan. 1. Meestal begeer ons alles wat die oog sien, maar ons het dit nie. 2. En wat gebeur dan? Ons sal maklik oorgaan om te moor om maar net dit wat ons begeer te kan kry. 3. Hierdie gedagte om te wil moor word aangevuur deur afguns en jaloesheid. 4. Ons motiewe voor God is totaal verkeerd, ons vra verkeerd, en daarom sal ons nie kry nie. 5. Die antwoord is baie maklik. Nader God met die regte gesindheid. Hy weet wat ons nodig het en wil baie graag dit vir ons gee. Eintlik moet ons vir God so vra: Vader, moet nie vir my te veel gee nie, ook nie te min nie, maar net wat ek nodig het. Wanneer ons ons totale afhanklikheid aan God bekend maak, sal God altyd vir ons gee wat ons nodig het. Vader, help ons asseblief om hierdie maklike saak te kan verstaan. Ons eer U hiervoor. Van Casper. I greet you in the name of Jesus Christ. It is the most beautiful and sweetest name there is. Through this name we have permission to speak to Father this morning. Father, as your child, I would like to speak to you about an issue that many of us struggle with in our walk with you. I ask Holy Spirit that you would please break the word to us this morning so that we can understand it. Father, we live every day like poor people. Sometimes we struggle like this throughout the day. If we are honest with each other, the problem is very simple: we do not have because we do not pray or ask. And when we ask, we do not receive because we ask amiss. Let us read what the Bible, the New Living Translation, says about this. Verse 2, you covet what you do not have, and then commit murder to get it. You envy what others have, and if you cannot get your hands on it, you fight and quarrel to take it from them. And actually the reason why you do not have what you want is the fact that you do not ask God for it. Verse 3, and even when you ask, you do not receive because your motives are wrong. You want good things just to enjoy them yourself. The word is very clear on the matter of being poor. Let's break these 2 verses down to make it easier to understand. 1. Most of the time we desire everything that the eye sees, but we do not have it. 2. And what happens then? We will easily go on to murder just to get what we desire. 3. This thought of wanting to murder is fueled by envy and jealousy. 4. Our motives before God are completely wrong, we ask wrongly, and therefore we will not receive. 5. The answer is very easy. Approach God with the right attitude. He knows what we need and very much wants to give it to us. In fact, we should ask God this way: Father, don't give me too much, nor too little, but just what I need. When we make our total dependence on God known, God will always give us what we need. Father, please help us to understand this simple matter. We honor you for this. From Casper.